nang litum labor card selam ikloma lapen labor card doloma lapen la so labor card pen ko PPL si kilong po la so puthak si pini nili la so video bangai nang litum phan nang kiwan pi iklo lapen nilimen lake avinasteron lapen non kilang bom labang ke Karbi 2.0 YouTube channel lapen non labang so channel long jong si komane abang pu abang pi nang kilang dun akimilang mate nang kahumri milang pulte nang litum ko chinghon pen subscribe ikon lapen adu het belar jan tadui dakan nang litum berpon ikder non lalo pulte monon fit nili kapre ka video mate kapre ka update le wanstame nang litum kilang long daprang ya fan lo lapen kopia benefit siloing ma kopia le siloing ma la sol labor card lapen koson se ka apply ning ma labang ke nang litum la so video long si thek pon long ik thai po lapen nang litum han chuning ri la video ke cheng pen ki jut an kilang ya fansi athe video jong si ke cheng pen ki jut lang le pulte nang litum angbong molam ing si hini bangke nang litum thek pon long le dat po mate chini ik edet po tangde padar de pin pen la intro bang thi hek pen lang ponigon intro lang dat pen video arlole chethan pon nang tangte intro lang igon Lapenalitum la screen ong thek polong product. What are the benefits of labor card in Assam? Assam long la labor card la su benefit fit mate ali bang ko PP ki si ki longi manalitum la screen long thek polong po. Aprang sinang litum dak thek polong la number 1 long debt benefit longi la pen education assistance longi la pen health checkup long po la pen medical assistance longi marriage assistance la pen cash reward la pen maternity status longi la pen pension la an lo benefit longi nalitum la prang dak chin lang pon igon benefit ko PP benefit siloi manalitum la dak penalitum long pon thai po mate thek long ik thai po la hello la sinon dam nang a website ong la pen kai apply process ing son son niwet thi hek pen nin na pik lang pon ik penalitum phan la pen nili la so website long wang ik alo mate laborassam.com long wang ik alo la pen so video description long stami link bang nalitum long pol so link nalitum thek pon long la so link long ber no la pen so direct nalitum dak wang ik pol Assam building and other construction workers welfare board long la pen dak nalitum thek pon long po total exciting beneficiary dak nalitum thek long po 21,187 ando la pen total approval bang dak nalitum thek longi 16,358 la pen total number of officer dabang 287 la pen la son se dak 20 dak penang an dak total pagrom pet pen la ando iglo lasti nalitum par ke dak ta nalitum la thek polong po registration page for new worker jong sakimi pulote nalitum la sodim ber ignang po la pen nalitum aprang si dak benefit lang pon aprang sinang benefit long ber igon nalitum benefit long lang berda penalitum son thek loin cash award benefit loin la pen debt benefit la pen disability benefit education benefit health checkup benefit la pen medical assistance la pen maternity benefit marriage benefit application for pension la pen pension ta nalitum dak pen apply pon mil sa card pen la sika nalitum dak lang pon igdano details pa nalitum cash reward long kan an sikiloing man la nalitum dak pen ber igdano lang igdano la pen that benefit bang pipi siloing mo la takan an siloing mo la tabang ta nalitum dak pen lang pon igdanon la pen niliti hek pen nalitum han kai apply a process bang na paklang ikpo nalitum afan la pen nalitum dak si bernang po la registration phase for new worker la jola sodim nalitum ber ignang po dak ber igdet pen nalitum dak thek monang po form bang dak ingching puik alo construction worker registration form bang nalitum dak thek ponlong ikpo la hello la pendet office bang nalitum select pon pepana po la pening sonalam dak start mata ki er ki do an bang nalitum fill up on app nang po mate kenang iksot lo la bang ke la penani tuman chuning ri lo video ki cheng pen ki jodan ki lang fancy chuning ri iglo franctional litum la office bang select pon igo office bang nalitum dak pen ko so office bang nalitum so card benefit ali chu animal la bang nalitum dak pen jong wai pon igdet nang po dak penang ando lidak na piklang pon thai po pp konana sigi domo office bang ke la penalitum dak non bang Karbi Anglong pen pulte office of the labor officer
difu labang le select igo lapen dak west anata dolo office of the labor officer is west office ta dola dak penali tum select pon igo just the winda difu select pon igo lapen dak kuma amen pin dak apply mana so amen ba nali tum dak to ide pen father mat husband amen nali tum dak pen to igo to igna po jong si dak pinso bolte dak lang dia sarbura men dak to igo nang ko lapen jong si arloso perman si apply bolte dak arloso men lapen dak arloso asar bura men kalte apena na men si dak banga fill up on ignang po lapen dak date of birth bangan dob ta nalitum piwek nang po mata date of birth bangan nalitum dak fill up on igo lapen date of birth ha fan nalitum proof bang ke dak pen birth certificates ta men nalitum dak pen upload pon ignang po lapen dak size bang ke maximum file size bang elor 150 kb lapen email photo as foto bang ke png mate jpng image and pdf files tame nalitum tak pen upload pon ignang pola pen kaprek ka photo quality nalitum dala so dime upload pon long lelo nese aprang si nalitum documents bang ke dak ready pon eno lapen ini nang than pon bampo lapen nalitum a photo dak upload pon nang po passport size photo bang nalitum dak pen upload pon nang po lata file size bang 150 kb nang po lapen png kalte jpng lahini en chotsi dak bang ke allowed lo pdf file bang allowed le lapen signature bang nalitum blank paper long nalitum signature pc dak upload pon nang po photo capture pen si lapen file size bang nalitum tag pon li 150 kb lapen image quality bang png lapen jpeg image an chotli lapen det akon nalitum la gender dotula gender bang nalitum dak pen select pon male mate female mate others like thom to nalitum dak pen chong wai pon igo lapen det dak nalitum mobile number bang ki pidon kinang solo mobile number pidet benefit nalitum otp bangan bang ikpol so otp nalitum dak ber ignang po lapen nalitum jong se asamis komane bang pho bang si pore tek pole dak pore pon igo dak si notice mate dak kopini ke tawdo la bang nili thek that masini li bang than pon ik edat pola bang nalitum dak klar dak pen kopini ke tawla bang nili ta chini ne dat la lapen kas category nalitum dak pen select pon non kas category SC ST mate OBC lapen others do lapen nalitum select pon lapen marital status pa nalitum unmarried ma mate marriage ala manalitum la bang nalitum la select pon anya lapen command to nalitum dak pen retirement ma la bang nalitum pipe dat chok lapen that if your husband wife is member of this board don't say kumane husband tame wife tame don't say dak the member double nalitum yes kalte no bear non jahini pen lapen nature of job nalitum dak job bangke kopi sinon ke claim wai malaba nalitum dak pen chong wai pon iknang po welder do wall painter do lapen wall excavator do lapen road labor do lapen plumber helper plumber lapen painter helper lapen others do the others option ta do nalitum jang si kapek asai siklem bom pel nalitum others long ber igo lapen ason ta taxi dak penang ando nalitum electrician do art removing do art filling do art cutting carpenter lason do o asinon kopi asai siklem bom laban nalitum dak pen select pon iknang po lapen that present address non kido bom address nalitum dak fill up pon iknang po la present address bange nalitum kunat pensi ka apply malaban nalitum the present address dak fill up onang pola pende district ta kenang sodlo ko so district pen manalitum kar west krame is taminalitum dak pen select pon ego district select that benefit block do mate town do nalitum block al town ban dak pen select ponang po la pen gp name la pen ward number dak automatic wang la pen nalitum dak select long po la athak district la pen block select that pen apel la nalitum la ward number labang nalitum da automatic chiwang ikpo la pen pin code dak kenang sot lo pin code bang kanang litum chipi dunang po la pin code berdet pen afit nilia konam piklang po permanent address men jong se same pulo nalitum dak tik pi ingo dak tik pilo te dak automatic la permanent address pen dak select that po jong si sivet pulo te present address pen permanent address jong se same pulo nalitum same as the present address so adim nalitum tik ber nang po so dim tik belo te dak automatic chipila pola pen kenang sot bang la bank account number nalitum
account number bang dak lang pa me penali tum tok ego lapen bank amen dak tok ego lapen IFSC code bank passbook long sido thai penali tum details bang ke dak pen lang pon ig no lapen branch amen penali tum dak pen ki tok do nei bang kinang iksot la dak branch amen tok do no lapen bank passbook tanali tum dak upload nang po first page mate la photo kido lapen la details eme amen kido bank account number kido la so page bang nali tum dak pen photo thaisi 150 size bang ke nali tum 150 kb lapen quality bang png lapen jpng kalte pdf file damen nali tum dak pen upload ponang po lapen आधार कार्ड दो पुलत नली तुम यस बेर डन इगो लसो दिम lapen yes बेर दे नली तुम दाग थेगलोंगी आधार कार्ड नंबर दाग पिनांग पो लापेन det आधार कॉपी बang nali tum upload nang po dak pen alo ke ding bang tame nali tum dak pen upload nang po la bang thang asais nang nelo image quality ta direct upload fit melo nali tum lapen det kinang sot bang la dak lo voter id ta nali tum kipi bang kinang sot lo voter id nali tum dak pen pidun igon voter id pidet pen jong si ayushman bharat card na jong si do pul nali tum yes bear donon kalte avi pulte no bear don igon lapen employer name of optional la banali tum pipidet chok lapen employer address optional la hai bang edak menotiri re mate star ave la sinali tum dak fen fill up edat chok lapen esipf number nali tum lata dak pipidet chok lapen experience certificate jong sinali tum jong si kapre ka sailong jong si claim bom pulte la so certificate experience bang kenang sot lo dak experience certificate bang ke nali tum jong si carpenter pulte nali tum ngc experience certificate di avi pulte nali tum form ba ngc form pilamo lapen konada company mate konada dim pen nali tum ason selamo dak pen upload igo dak lapen dak size bang la anang po allow bang ke 150 kbps lapen same lo png lapen pdf file dame lapen nomination details manali tum dak pen pivek nang pola ke nomination details bang atheman nomination details bang ke mo nangli pidet mase nani accident pen chilot mate chiwai joi pelte la kumama la nomini amen kipi la bang silong pola pen kan ans nali tum dak percentage bang share ponima nali tum share pon igo lapen age bang lapen relationship address lapen photo bang kenang sotlo lapen akko kapre fansi jong si pilang pola nali tum dak thegloi la plus icon ong di dak pen nali tum bear to dano lapen akko dak chiwang thupo bang an basi nali tum nomini pi ma daban nali tum penang bang phofan bang ke nali tum dak pen pipon melo da teng sia the process lo lapen aprang si nomini amen to igo kuma bang pu bang pi man si pi ma lapen kan person si nali ki thak poni ma la tanali dak pila pon igo lapen arta bang tok pon dik ik dano lapen relationship la so nomini dak kipidun abang pu mate abang pipen kopi siga chepu mala non kai apply e bang la bang father bolte father to igo mother pate mother to igo la son lo lapen address tanali tum dak fill up ponang po lapen la choice file thegloin dak tanali tum photo bang ke upload pon iknang po lapen nomination copy form copy jong sila so nomination form copy nali tum dak pen fill up nang po nomination form bang ke la so form fill up that pen dak photo pa bon sinali tum dak pen upload pon nang po ka upload ning bang ke la ke 150 kbps la pen jong si form avi bolte nali tum dak pen stambe nali tum form bang download lo la print podim beri go dak automatic chi download ikpo la so form nali tum print out ik deno la pen fill up ma la pen dak upload igo jong si la so form nali tum dak pen jong si download ekte bolte neli fan number ta igo nili stambe nali tum fan nang sen ik det po lapen akod ingsi dolang la registration of form akol ason thot form nali tum ason kalilo mane la non la so kai fly la labor card afan kai fly la so form ngali tum dak pen download ik deno download ik pen sem lo nali tum fill up ik nang po fill up ik det pen nali tum dak upload ponang po la upload tang det pen nali tum la get otp podim ber igon la pen otp banali tum kipi den mobile number long otp bang li ik po la so otp nali tum la dak ber ikpo enter otp complete registration la otp banali tum dak pen fill up ponang po otp bang nali tum mobile ang kosons nang lema la pen da fit nali tum dak la asamis pen bang ko pine to kan ane dak pining la bang nilita fi bang chin ne nilita lang pamme bang la an lang pamme me stame nili nang than pon ikpo nali tum hala next la pen nali tum la next and payment long ber igo la sodim la pen payment bang ka ani pinang pon jat pen stanali tum payment no google pay phone pay la pen paytm da ho
lapen credit card pen stamina litum dak pen pay melo lapen ki pay nengya dor bang ane la bang ni lita dak fix bang protect thilo la hello process la pen payment date pen nali tum han acknowledgement number nang pipo acknowledgement number nali tum bang bi ko la pen pi date pen afi nali tum dak thek pon loi la thak ninin thon pen nali tum na check status long beri go jong si dak accept dak check status long ni lina piklang pon ikpo la application number ma la pen mobile number nali tum beri go la pen nali tum dak check melo check jong si application jong si accept la polte nali tum a card bang ching thom dam nang pod office long diffuse tame la pen hamren tame nang litum west pen pulta hamren lo la pen east pen pulta diffuse la labor office long dam pen nang litum a card bang mate ching thom dam nang po la pen a card long list nang litum paning si odak pen certificate aso nang people so certificate nang litum pvc mate pvc a card aso nang litum print that milo la hello process bang la ancholo la sila so video bangke nali tum kilang pena subsos ta chini pomote thegik po sining thelo la pela sonsona video kilang long bo mi apana tum la Karbi 2.0 YouTube channel bangke subscribe ikon la pen porni simulam video silang lelang pala la video ki jut mulam nali tum thek polong pol so dim nali tum ber ikon lang dam ikon la pen Karbi channel logo ta duir so dim ber pen nali tum subscribe ignon la hello pinya video ta subsos ta me lang misen ni pusining thelo la pen kan ma share on share tha jongsi kumane abang pho abang pi jongsi apply don tung pol ten alitum apply don tame thang problem ave la bange thang kisung ave la pen benefit ale banalitum long ikpo jo la hello process bangke tangte pinya video long mala ancholo mo next video long le chetong nang tangte dume thakme kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ra do ans tame nilhin pen kardom